거룩하신 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. Ариун бурхан минь таны нэгүүлсэл ба хайранд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 하나님께서 사랑하시는 몽골의 귀한 종들을 항상 기억해 주시옵소서. Та өөрийн хайртай Монгол дахь өөрийн зарцнаараа үргэлж санаач. 하나님께서 모든 필요한 것을 채워주시고 또 특별히 신령한 능력을 더하여 주시옵소서. Та бүхэл хэрэгцээг нь хангаж өгч ялангуяа онцгойлон сүнслэг бүхнээр дүүргэж өгөөрэй. 이 시간에도 하나님께서 영광을 받아 주시옵소서. 예수님의 Энэ 이름으로 цагт ч 기도드립니다. гэсэн бурхан та алдарших болтугай Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 네, 오늘은 그 이사야 34장입니다. За өнөөдөр 이사야 Исая 34 дугаар 34. бүлэг. 네, 34장. 네. 34장에서는 그 하나님께서 민족들에 대해서 진노하시는 말씀이 기록되어져 있습니다. За 34 дугаар бүлэгт бурхан тэр үндэстнүүдийн эсрэг уурлан хилэгнэж байгаа тухай өгүүлж байна. 네. 여기 1절에 보시면 민족들아 가까이 와서 들어라. 백성들아 귀를 기울여라. 땅과 그 안에 있는 모든 것과 세계와 그로부터 나오는 모든 것들아 들어라 그랬습니다. Нэгдүгээр ишлэл үндэстнүүдээ ойртоод сонс, ард түмнүүдээ чагнахтун. Газар ба түүнийг дүүргэгч бүхэн, ертөнц ба түүнээс гарсан бүхэн сонс. 네. 세계에 있는 모든 민족들 또 국가, 국민 또 거기에 있는 왕들을 향해서 하나님께서 말씀하시는 겁니다. За энэ дэлхий дээрх үндэстнүүд, ард түмнүүд, газар ба түүнийг дүүргэгч бүхэн, ертөнц ба түүнээс гарсан бүхэнд хамдан эзэн альдаж байна. 2절에 보니까 여호와께서 모든 민족들을 향하여 진노하신다. 또 모든 군대들을 향하여 분노하시고 그들을 멸망시키고 학살하도록 내어주실 것이다. 그랬습니다. За хоёрдугаар ишлэлээр нь болохоор эзний зэвүүцэл бүх үндэсний эсрэг байж уур хилэнгээ бүх цэргийнхэн эсрэг гаргаж тэднийг бүр мөсөөсдөхөөр тэрээр алуурчанд өгнө гэсэн байна. 세상에 있는 많은 그런 제국들, 제왕들이 있었죠. Энэ дэлхий дээр бол маш олон тэр эзэн хаад байсан, хаант улсууд байсан. 그 제국들, 제왕들이 자신의 힘을 의지하고 많은 나라들, 많은 백성들을 짓밟고 또 점령했습니다. Тэдгээр эзэнт улсууд болон эзэн хаадууд маш олон улс үндэстнүүдийг, ард түмнүүдийг дарлаж тэднийг хөл дорой гიშгчин устгаж мөхөөж байсан. 하나님께서는 그 인간의 교만을 하나님이 제시를 하시죠. Бурхан хүн төрлөختний тэр бардамжинд хамгийн дургу. 그래서 3절에 보니까 그들의 시체가 내던져지고 그들의 시체에서 악취가 올라오며 그들의 피가 산에서 흘러내릴 것이다. 그랬습니다. Тэгээ 3 дахь ишлэгийг харах юм бол алаг дагсдыг нь гаргаж хаяхад хүүрэн өмхөрч цус нь ууланд нэвчнэ гэсэн байна. 영적으로 보면 계시록 13장에 말씀하셨어요. 계시록 13장 한번 보실까요? За сүсийн хувьд харах юм бол илчлэл 13 дугаар бүлгээс харж болно. За илчлэл 13 дугаар бүлгийг харъя. 계시록 13장에 보시면
1절부터 그 계시록 13장에 보시면 1절에 바다에서 짐승이 올라오고 있었다고 말씀하고 계세요. 13-ын 1-р эшлэгийг харах юм бол нэг араатан тэнгисээс гарч ирэхийг харсан гэж байна. 이 바다는 세상을 말합니다. 세상에서 나온 짐승인데요. Тэгээ энэ тэнгис гэдэг нь болохоор энэ одоо ертөнцийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ертөнцөөс нэгэн одоо араатан гарч ирсэн гэж. 이 짐승은 계시록의 짐승은 국가적인 세력을 말해요. Илчлэл номон дээр гардаг энэ араатнууд байдаг тийм ээ. Энэ араатнууд болохоор эрх мэдлийг энд ертөнцийн эрх мэдлийг илэрхийлдэг. 그 짐승은 2절에 보니까 표범과 비슷하고 발은 곰의 발이고 입은 사자의 입이다. 그렇게 말했어요. За тэгээд энэ араатныг харахад 2-р эшлэл дээрээс харах юм бол эрвэстэй адил бөгөөд хөл нь баавгай шиг ам нь арслангийнх шиг байсан. 그래서 용이 그 짐승에게 큰 권세를 주는데 그 용은 사탄 마귀예요. За тэгээд луу түүнд өөрийнхөө хүч ба сэнти асар их эрх мэдлийг өгөө гэсэн байна. Энэ луу нь болохоор сатан буюу одоо диаволыг хэлж байгаа. 그래서 13장 그 7절에 보시면 그가 성도들과 싸워 이기도록 허락을 받았으며 모든 족속, 백성, 언어, 나라를 다스릴 권세가 그에게 주어졌다 그랬습니다. 몇 절이요? 7절. 7절. За тэгээд 7-р эшлэлдэр сарах юм бол тэр ариун хүмүүстэй дайн хийж тэднийг ялхан түүнд өгөгдсөн бөгөөд альва овог арт түмэн хилтэн үндэснүүдийг захирах эрх мэдлийг ч түүнд өгсөн байлаа. 하나님께서 허락하신 거예요. Үүнийг одоо бурхан зөвшөөрсөн байна. 성도들과 싸워서 이기는 거예요. Тэгэд ариун хүмүүстэй дайн хийж тэднийг ялна гэж байна. 또 그 13장 11절에 보시면 내가 보니 다른 짐승이 땅에서 올라왔다 그랬어요. За бас илчил 13-ийн 11-ийг харуул газар доороос өөр нэгэн араатан гарч ирэхийг би харлаа. 이 땅에서 올라온 짐승이죠. За газар доороос нэг араатан гарч ирсэн. 여기 보니까 어린 양처럼 두 뿔을 가졌고 용처럼 말하였다 그랬습니다. За газар доороос гарч ирсэн тэр араатан нь болохоор хургамных мэт хоёр ивэртэй бөгөөд луу мэт ярьдаг гэж. 양과 같이 선하고 또 하나님 편에 서 있는 것처럼 보이는데 두 뿔을 가지고 있어요. За тэр араатан болохоор хургамных шиг гэж байгаа тий. Тэгээ хургамных гэхээр хургач нь одоо бурхны талын амьтан тий одоо маш юм юу шиг нэлээ зөөлөн гимгүү юм шиг тийм дүр төрхтэй амьтан. Гэтэл тэр хурган нь болохоор хоёр ивэртэй байсан гэж. 그런데 말하는 걸 들어보니까 용이 말하는 거예요. 마귀가 말하는 거예요. За тэгсэн хэрнээ ярьж байхын сонссон чинь луу мэт ярьжсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр лууг түрүү хэлсэн шүү дээ. Сатан буюу тэр диаволыг хэлж байгаа. Сатан шиг ярьжсэн. 이것은 기독교에서 나온 그 마귀의 세력이에요. 적기독 세력이에요. Энэ юг илэрхийлж байгаа гэхээр Христ итгэлээс одоо салбарлаж бий болсон юу антихрист буюу Христийн эсэргүүцэгч гэсэн үг. 말세가 되면 이런 국가적인 세력, 정치적인 세력이 교회와 성도들을 탄압해요.
Тэгээд энэ ертөнцийн төгсгөд ойртох тусам энэ гаж буруу урсгалууд болон энэ дэлхийн ам, эрх мэдлүүд итгэгчид болон чуулганыг улам бүр дарамтлах болно. 그래서 이제 종교 박해가 일어날 수도 있고요. 또 За 그 사상적인 이데올로기적인 그런 핍박이 교회에 찾아올 수도 있습니다. тэгээд янз бүрийн элдв одоо хавчлага гарч ирж болох юм. Эсвэл бол одоо ямар нэгэн үзэл санаа тий идеологоор одоо чуулган болон итгэгчдийг дарамтлах тийм явдлаас гарч болох юм аа. 그래서 분명히 우리가 기억해야 할 것은 반드시 고난이 온다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. Тэгээд бидний заавал одоо санаж явж явах ёстой зүйл бол бидэнд юу янз бүрийн хавчлага, ийм зовлон ирэх болноо, тохиолдох болно гэдгийг үргэлж бодож санаж явж явах хэрэгтэй. 그런데 반드시 하나님께서 또 이 세상 나라들, 짐승의 세력을 하나님이 심판하신다는 것도 우리가 알고 있어야 됩니다. Гэхдээ бас түүний зэрэгцээ бурхан энэ газар дэлхий дээрх энэ хаанчлалууд, эрх мэдлүүд болон энэ араатны тэр хүчнүүдийг бурхан зайлшгүй шийдэх болно гэдгийг бас мартаж болохгүй. 4절에 보시면 하늘의 모든 천체들이 썩어 없어지고 하늘이 두루마리처럼 말릴 것이나 마치 포도나무에서 잎이 떨어지고 무화과나무에서 잎이 말라 떨어지듯이 모든 천체들이 떨어질 것이다. 말씀하셨습니다. За эргээд Исая 34 дээр үлээрөөгөө авчи. 4-р ишлэлдэр Тэнгэрийн бүх эрхэс устдаж тэнгэрсч хуйлмал номид хуйлагдах болно. Бүх эрхэс нь усан үзмийн оронгын навч инжирийн модны инжир ундаг шиг уннаа. 하늘의 모든 천체들이 두루마리가 말리듯이 다 썩어 없어진다는 거예요. Тэгээ Тэнгэрийн одоо бүх эрхэс тийм ээ гариг эрхэсүүд устдаж тэнгэрч гэсэн хуйлмал номид хуйлагдаж үгүй болно. 포도나무의 잎사귀가 떨어지듯이 다 떨어진다고 말씀하셨습니다. Бас усан үзмийн оронгын навч ундаг шиг унах болно. 65장 17절 한번 보세요. За 65-ын 17 дугаар ишлэгийг харъя. Исая 65-ын 17. 65장 17절에 보시면 보아라 내가 새 하늘과 새 땅을 창조할 것이니 이전 것들은 기억되거나 마음에 떠오르지 아니할 것이다. 말씀하셨어요. Харагтун би шин тэнгэр шин газрыг бүтээн урдын юм санагдахгүй бодол санаанд ч буухгүй гэсэн. 네. 새 하늘과 새 땅이죠. За шин тэнгэр шин газар гэсэн байна. 죄악된 하늘, 죄악된 땅이 다 사라지고 새로운 하늘, 새로운 땅이 만들어진다는 거죠. Гим нүглээр дүүрсэн тэнгэр, гим нүглээр дүүрсэн газар үгүй болж устдаж, оронд нь шин тэнгэр ба шин газар бий болно гэсэн байна. 이전 것들은 기억되지도 않고 마음에 떠오르지 않는다는 거예요. Урдын юмс юусоо санагдахгүй бодол санаанд ч огт буухгүй гэсэн. 여러분 예수 믿고 천당 간 성도들이 우리를 기억할까요? Есүст итгээд тэгээд Яазанд очисон итгэгч нар биднийг ер нь санаж байгаа болов? Санах болов? 우리를 기억하고 우리를 위해서 기도해주고 또 우리를 위해서 염려해주고
걱정해주고 그렇게 할 것 같습니까? 천당이라는 게 천국을 말씀하시는 거죠? 천국에 아, 가가지고 예, 죽은 아하. Деважин 죽은 гэдэг нь болохоор одоо мөнхийн улсыг хэлж байгаа. Тэгээ мөнхийн улс руу Тэнгэрийн хаанчлал руу мөнхийн улс руу ингээд төрүүлэн явсан итгэгч нар одоо итгэгч ахын дүүс бидний таньдаг хүмүүс ч гэдэг юм уу тэр хүмүүс биднийг санаал бидний төлөө тэр Тэнгэрийн улсаасаа залбираал бас биднийг одоо сайн яваасай гэж санаа зовж тэгэх болов. 저, 우리를 위해서 기도해주고 우리를 기억한다. 손 들어보세요. За биднийг санаж байгаа. Тэгээ бидэрт санаа зовоод бидний төлөө залбирч байгаа гэж байгаа нь гараа өргөдөө. 손 드시는 분 없어요? Тэгээ хинч явахгүй нөө. Гараа өргөөгөө юу. 손 드시는 분 계시네요. 네. За гараа өргөж байгаа юм байна. 지금 손 зааж ирсэн шүү дээ багш өмнө. Мэдхгүй байна. Тэнгэрийн 뭐라고? улсад очиж үзээг болохоор мэдхгүй байна. 한국에 안 가봐서 잘 모르겠습니다. 아니 지금 여기 성경에 그 65장 17절에 말씀하셨잖아요. Энэ саяны уншсан 65-ийн 17 дээр хэлсэн байна шүү дээ. 세상 것을 기억하고 마음에 생각나지 않는다는 거예요. Тэгээ энэ дэлхийн юмс энэ одоогийн энэ ертөнцийн юмсыг юусаа санахгүй, бодол санаанд нь ч буухгүй гэж. 아니 하나님의 나라에 하늘나라에 가가지고 예수님 품 안에서 위로와 기쁨을 얻고 있는데 거기서 또 세상에 있는 자식들을 염려하고 교회를 걱정하고 그렇다고 하면 그건 천국이 아니죠. Тэр мөнхийн улсад тийм ээ Тэнгэрийн хаанчлалд очсон байгаа шүү дээ тэд нар чинь. Тэгээд Есүсийн твэрт амар тайвныг тий эдлээд тайвширлыг, тайлгарлыг олоод ингээд байж байгаа хэрнээ буцаад энэ ертөнцийн одоо энэ дэлхий дээр амьдарч байсан амьдрал санаад энд үлдээсэн ар гэр одоо ах トゥ үр хөвгтөө санаа тэдрээхээ төлөө залбираад ингээд санаа зовоодох юм бол тэр чинь юу мөнхийн улс байха болчихно үстэй. Мөнхийн улсд тийм байхгүй гэдэг байгаа шүү 분명히 말씀드리는데 дээ. Би та нартай 천국에 간 성도는 기억하지 않아요. 기억할 수도 없어요. би та нарт тодорхой баттай хэлье. Тэгээ мөнхийн улсад очисон хүмүүс бол ерөөсөө биднийг санахгүй энэ дэлхийн явдлыг ерөөсөө санахгүй. Бодол санаанд нь орохгүй, санагдахгүй. 아니 예수님이 우리를 위해서 기도해 주시고 성령께서 말할 수 없는 탄식을 우리에게 기도해 주신다 그랬잖아요. Тэгээ Библиэлд хэлсэн байгаа шүү дээ. Есүс бидний төлөө зуучлан байдаг юм аа. Ариун сүнс ч гэсэн яолон байж бидний төлөө залбирдаг гэдэг байгаа шүү дээ. 근데 죽은 어머니, 죽은 형제, 죽은 성도들이 또 천국에까지 가가지고 우리를 걱정해주고 염려해주고 기도해주고 그렇다고 하면은 성경에 맞지 않잖아요, 그거는. Хэрвээ одоо төрүүлээд одоо нас бараад мөнхийн улс руу явсан ээж маань гэдэг юм аав маань гэдэг юм эсвэл бол ах トゥ төрөл төрөсөд байна. Эсвэл бол одоо төрүүлээд мөнхийн улс руу явсан чуулганы маань хэн нэгэн тэнд очичоод мөнхийн улсад очичоод одоо эргээд биднэрт санаа зовоод тэр минь яаж байгаа энэ минь яаж байгаа бол чуулган маань яаж байгаа бол гэл ингээд эргээд санаа зовоод тэр санаа зовсондоо болоод сэтгэл нь шаналал тэгэл бидний төлөө өдөршөнгөө зуучлан залбираад тэг ингэн гэх юм бол тэр одоо мөнхийн улсад очих шаардлага юу байгаа одоо мөнхийн улс биш шүү дээ тэгж дэлхий дээр байдаг шиг л ингээд санаа зовоод байх юм бол 성경에서 죽은 성도들이 천국에서 기도해 준다는 말씀 읽어보신 적 있으세요? та Библи уншиж байхдаа энэ мөнхийн улсад очсон итгэгч нар
энэ ертөнцийн хүмүүсийн төлөө зуучлан залбирдаг юм гэсэн ишлэл уншижсэн үү? 그런 말씀 없어요. Тийм ишлэл ерөөсөө байхгүй. 계시록 6장 14절에도 말씀하셨어요. За мөн илчлэл 6-гийн 14 дээр бас өгсөн байгаа. 하늘은 두루마리가 말리듯이 쓸려가며 모든 산과 섬들이 제자리에서 옮겨졌다 그러셨어요. Хуйлагдах ном лугай адил тэнгэр заагдан салж алив уус арлуудч байрнаасаа хөдөлгөгдөв. 하늘에 있는 수많은 별들이 둘둘둘둘 말려가지고 하나님이 치워버리신다는 거예요. 13 дугаар ишлэлийн төгсгөлд байна тийм ээ. Тэр салхинд зэгсрэгдэх инжирийн мод боловсроогүй жимсээ хаялах адил тэнгэрийн модод газар дээр өнөж хуйлагдах ном лугай адил тэнгэр заагдан салж алив уус арлуудч байрнаасаа хөдөлгөгднө. Тэр одоо бидний одоо нүдэнд хязгааргүй орших тэр тэнгэр яг л ном хуйлсан ном лугай адил тийм болно гэж байна. 그럼 태양도 없어지고 달도 없어지는 건가? Тэгвэл нар сарч гэсэн байхгүй болох уу? 아마도 태양이나 달도 다 없어지는 것 같아요. Магадгүй бас нар сарч гэсэн байхгүй болох байх. 그러면 캄캄해가지고 어떻게 살 수 있습니까? За тэгвэл одоо тас харахгүй болчих шүү дээ. Тэр тас харахуд бид нар яаж амьдрах юм бэ? 거기는 예수 그리스도가 예수 그리스도. 빛이 되신다 그러셨죠. Есүс Христ өөрөө нар гэрэл байх юм гэж хэлсэн. 거긴 밤이 없다 그러셨어요. Тэнд бол ерөөсөө шүн харахгүй гэж байхгүй. 그것이 천년왕국이죠. Энэ бол одоо мянган жилийн хаанчлалыг хэлж байгаа. 천년왕국에서는 태양도 필요 없고 달도 필요 없어요. 별도 필요 없어요. За энэ мянган жилийн хаанчлалд бол ерөөсөө нар чирэггүй, сар чирэггүй, өөр ямар нэгэн гэрэлтүүлэгч ерөөсөө хэрэг байхгүй. 그래서 34장 4절에서 말씀하시는 것은 예언적인 말씀이시죠. За тэгэхээр энэ Исая 34-ийн 6-р 4-р ишлэлээр өгүүлж байгаа нь болохоор энэ иш үзүүлэлт байна тийм үү? 5절에 보니까 나의 칼이 하늘에서 흡족하게 마셨으니 보아라 이제는 그 칼이 에돔 위에 내려오니 내가 진멸할 백성들 위에 심판하려고 내려온다 그랬습니다. За цааш нь 34-ийн 5. Учир нь элдмийн тэнгэрт үзэгдэж Эдомын дээрээс буух гэж байна. Үздэгвэ. Сүйрлийг хүртэх ард түмний дээр шүүлт минь буух гэж байна. 하나님께서 에돔을 심판하실 것을 예고하고 계세요. Бурхан Эдомыг шүүн гэдгийг урьдчилан сануулж байна. 에돔은 야곱의 쌍둥이 형이죠. 에서의 후손이죠. Тэгээ Эдом болохоор Яаковын ихэр ах Исавийн үр удам тийм ээ. 또 영적으로는 타락한 교회와 타락한 성도들을 의미해요. Сүнсний хувьд болохоор Эдом нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр тэр үлээ ялзарч завхарсан итгэгч нар болон ялзарч завхарсан чуулганыг илэрхийлж байгаа. 어느 시대나 타락한 교회가 참 교회를 핍박해요. Ямар ч цаг үед гэсэн ялзарч завхарсан чуулган нь жинхэнэ чуулганаа үргэлж хавчиж хяхаж байдаг. 타락한 성도들이 또 참 성도들을 핍박합니다. Мөн адилхан ялзарч завхарсан итгэгч нар нь жинхэнэ итгэлтэй итгэгч нараа хавчиж шахаж байдаг юм аа. 6절에 보니까 여호와께서 칼을 갖고 계시는데
피로 물든 칼이며 기름으로 뒤덮여 있고 어린 양과 염소의 피와 순양의 콩팥기름으로 뒤덮인 칼이니 이는 보스라의 여호와를 위한 희생이 있었으며 에돔 땅에 큰 학살이 있었기 때문이다라고 말씀하셨어요. 6 дахь ишлэл эзний илт цусаар бэлгсэн байна. Илд нь хураг ямааны цусаар дүүрч хуцын бөөрийн өөхөнд цаджээ. Учир нь эзэн Бозраг тахил болгож Эдомын газарт их нэтлгаа хийнэ. 여호와의 칼이 심판한다고 말씀하셨습니다. Эзний илт шүүх болно, шийтгэх болно гэсэн үг. 갈라디아 4장 29절 보시면 Галаат номын 4:29 갈라디아 4장 29절 보세요. Галаат 4:29-ыг харъя. 그러나 그때에 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 지금도 그러하다 그랬습니다. Харин тэр үед махбодоор төрсөн нь сүнсээр төрснийгөө хавчсанчлан эдүгэ мөн тэгж байна. 육체로 살아가는 성도들이 있어요. За махбодоор амьдардаг итгэгч нар байдаг. 세상적이고 물질적인 신앙이에요. Тэгээ энэ бол дэлхийлэг, материаллык итгэл юм аа. 그러나 진실한 성도들, 성령을 따라 사는 성도들이 있는데 그들은 이 육체를 따라난 사람들에 의해서 핍박을 받는 겁니다. Харин жинхэнэ итгэлтэй буюу сүнсээр явдаг итгэгч нар нь болохоор энэ махбодоо дагаж явдаг итгэгч нарт хавчигддаг гэж хэлж байна. 아브라함의 아들 이삭이 태어났죠. За Авраамд Исаак гэж хүү төрсөн. 그 이삭을 누가 핍박했나요? Исаакийг хэн хавчижсэн бэ? 하갈이 낳은 아들 이스마엘이 이삭을 괴롭혔죠. Хагараас төрсөн хүү болох Ишмаил Исаакийг хавчиж байсан. 몽골도 마찬가지입니다. 믿음으로 살고 하나님의 뜻대로 살고자 하시면 그 믿지 않는 사람보다도 믿는 사람들 중에 나를 싫어하는 사람들이 생길 수 있어요. Монголч гэсэн мөн адилхан. Одоо итгэлээр явж бурхны үгийн дагуу явъя гэхээр ерөөсөө огт итгэдэггүй хүмүүсээс илүү итгэдэг хүмүүс нь илүү дургуутсэж янз бүрээр илдэвлэж хавчих нь тохиолддог. 7절에 들소와 송아지와 황소가 함께 내려가니 그들의 땅이 피로 물들고 그들의 흙이 기름으로 덮일 것이다 그랬습니다. 7 дугаар эшлэл бас зэрлэг үхэр тэдэнтэй залуу бох хүчит нэгэнтэй хамт унаж газар нь цуснд нэвчиж шороо өөхтэй хутгалдаж таслагдана. 하나님께서 큰 대적들을 보내셔서 그 민족들, 그 나라들, 백성들, 왕들을 심판하시겠다고 말씀하시는 겁니다. Бурхан энэ төгсөр бол бурхан илүү одоо хүчрхийг том гүрнүүдийг босгож ирж тэр эсэргүүцэгчдийг ийхүү шийтгэх болно гэсэн. 8절에 보니까 이때가 바로 여호와의 복수의 날이며 시온을 위하여 보복하시는 해이다 말씀하셨어요. 8 дахь эшлэл учир нь Сионд хариуг нөгөөч ил өшөө авалтын өдөр эзэнд бий. 하나님은 복수하시고 보복하시는 하나님이세요. Бурхан бол хариуг нөгдөг
өшөө авдаг бурхан юм аа. 아니, 하나님은 사랑의 하나님 아니십니까? Бурхан чинь одоо хайрын бурхан биш юм уу? 하나님은 사랑의 하나님 맞습니다. 자비로우신 하나님이세요. Бурхан бол хайрын бурхан мөн. Бурхан бол өрөвч инэрэнгүү бурхан. 그러나 동시에 하나님은 하나님의 참 교회와 참 성도들을 대신해서 복수하시고 보복하세요. Гэхдээ түүний зэрэгцээ бурхан бол өөрийнхөө жинхэнэ итгэгч нар болон жинхэнэ чуулганы төлөө тэдний өмнөөс өшөө авдаг, хариуг нь өгдөг бурхан юм. 예레미야 46장 10절 한번 누가 읽어주시겠어요? 예레미야 46장 10절. За Иремья 46-гийн 10 дугаар ишлэлийг нэг нь уншаад өгөөрэй. Иремья 46-гийн 10. 읽어보십시오. Уншаар олсон. За. Учир нь дайснуудаас өшөө авалтын тэр өдөр төв төмдийн бурхан эзнийг хүлээ. Илд цадаж тэдний цусыг дүүртэл явна. Учир нь Ефрат мөрний дэрэгдэх хойд зүгийн нутагт төв төмдийн бурхан эзний төлөө нядалгаа явагдана. 아멘. 네. 하나님께서 대적들에게 보복하는 복수의 날이다 말씀하셨어요. Бурхан тэр дайснуудаас нь өшөөг авах өдөр, өшөө авалтын өдрөө гэсэн байна. 예레미야 51장 6절 한번 보시겠어요? За Иремья 51-ийн 6-ыг бас харъя. 거기도 보시면 여호와의 복수의 때다고 말씀하세요. За энд бас энэ бол эзний өшөө авах цаг юм аа гэсэн байна. 오늘 그 이사야 그 35장 4절 한번 보세요. За Исая 35-ийн 4절 한번 읽어보십시오. 저기 4-р ишлэл. 한번 읽어주시겠어요? Хулцгар зүрхнүүдэд хүчтэй бай, бүү хараач бурхан тань айсыг, бурханы хонзогнол хариу айсыг. Тэр ирж та нарыг аварна гэж хэлэхтэн. 네. 너희 하나님께서 오셔서 보복하시고 갚아주신다 그러셨죠. Тэндээс хэлбэл харах юм бол хараач бурхан чинь айсвэ. Бурхан ирж та нарыг аварна, түүний хонзогнол хариу авалт нь ирж явна гэсэн. 내가 원수를 갚는 것은 아주 힘든 일입니다. Би өөрөө өшөө авна гэдэг бол маш хэцүү хэрэг. 여러분 누구 원수를 갚아야 되겠다 생각을 해보세요. Та нар бодоод үзтээ хэн нэгнээс өшөө авах гэж байна гэж бодоод үз. 그러면 그 사람을 미워해야 돼요. Тэгээ өшөө авахын тулд тэр хүнийг үзэн ядах хэрэгтэй тийм ээ. 그렇잖아요. 미워하는 마음이 있어야지 원수를 갚는 거 아닙니까? Тийм биз дээ. Хэн нэгнээс өшөө авах гэж байгаа бол тэр юуны дүрэн тэр хүнийг үзэн яддаг байх хэрэгтэй тийм. 마음속에 누구에 대한 그 미워하는 마음, 증오하는 마음이 생기게 되면 하나님과 연결이 끊어져요. Тэр бидний зүрх сэтгэл дотор хэн нэгнийг үзэн ядах, жигших, зөвүүцэх тийм сэтгэл төрөх юм бол бурхантай харилцаа маань тасарчдаг. 기도가 안 됩니다. Ерөөсөө залбирч чадхаа болждог. 여러분 미워하는 마음, 다투는 마음 마음속에 있는데 기도가 될 것 같아요?
Зүрх сэтгэл дотроо үзэн ядалт тэр атаа хорсол тээж байгаа хэрнээ залбирч чадна гэж юу? 기도가 안 됩니다. Ерөөсөө залбирч чаддгүй. 그래서 원수를 갚으려 그러지 말고 원수 갚는 것은 누구한테 맡기라 그랬죠? Тиймээс өөрөөсөө өшөө авах гэлгүйгээр өшөө авалтыг хүнд даатгах гэлээ. 하나님께 맡기라 그랬잖아요. Бурханд даатгаа гэсэн юм шүү дээ. 로마서 12장 19절. Ром 12-ийн 19 дээр. 원수 갚는 것은 내게 속한 것이다. Өшөө авалтал минийх юм аа гэж хэлсэн. Бурхан. 미워하는 마음 버리세요. Үзэн ядах сэтгэлээ хаяарай. 그 하나님이 갚아주세요. Тийм бол эзэн хариулж өгнө. Хариугч нь авч өгнө. 하나님은 복수하시고 보복하시는 하나님이세요. Бурхан бол өөрөө хариуг нь өгдөг, өшөө авдаг бурхан юм. 잘 기억해 두십시오. Үүнийг сайн санаж аваарай. 내가 복수하고 내가 보복하는 거 아니다. Би өөрөө хариугаа авч, би өөрөө өшөөгөө авч болохгүй. Тэр бол миний хийх ажил биш. 에돔에 대해서 하나님이 복수해 주세요. Эдомын эсрэгч гэсэн бурхан өшөө авч өгсөн байна. 아시리아, 바빌로니아 하나님이 다 보복해 주십니다. Ассирч гэсэн, Вавилонч гэсэн ялгаагүй бурхан бүгдээрнгээс нь өшөөг авч өгсөн. 오늘날도 마찬가지입니다. Өнөөдөр ч гэсэн адилхан. 여러분들을 힘들게 하고 괴롭히는 사람들이 있다. 하나님께 맡기세요. Та нарыг зовоод, та нарыг одоо хэцүү болгодог хүмүүс байх юм бол тэр хүмүүсээ бурханд даатгачаарай. 네, 사실은 우리가 깊이 기도하면 그 사람들을 불쌍하게 여기게 돼 있어요. Үүндээ бид нэр хэрвээ одоо залбираад байх юм бол залбирх юм бол тэр хүмүүсийг харин ч одоо өрөвдөх сэтгэл төрдөг. 반드시 하나님이 복수하시고 보복하십니다. Харин хариу авах, өшөө авах нь бол бурхан заавал хийж өгдөг. 잠깐 쉬었다 갈까요, 그러면? 네. За түр завсарлаа. 네. 한 5분만 쉬자고요. 한 5분만 쉬겠습니다. 네, 9절부터 보겠습니다. 9-р эшлэлээс үргэлжлүүлье. 에돔의 강들이 역청으로 변하며 그 흙이 유황이 되고 그 땅은 불타는 역청으로 변할 것이다. 말씀하셨습니다. Эдомын урсгалууд нь давирхай болж, хөрс нь хөхөр болон хувирч, газар нь шатаж буй давирхай болно. 유황은 꺼지지 않는 불을 말합니다. Хөхөр гэдэг бол юу унтардаггүй галыг илэрхийлж байгаа. 10절에도 있는 것처럼 밤이나 낮이나 불이 꺼지지 않고 그 연기가 끊임없이 올라갈 것이며 대대로 그곳이 황무하게 되어 그리로 지나는 사람이 영원히 없을 것이다. 말씀하셨습니다. 10-р эшлэлдэр ч гэсэн хэлсэн байна те. Өдөрч шөнөж үл унтран утаа нь мөнхөд суунагланаа. Үеийн үед тэрээр эзгүүрч үрд мөнхөд түүгээр хинч өнгөрөхгүй. 계속 불이 타고 뜨거워지면 어떻게 될까요?
Хэрвээ одоо тэр гал ингээд асаад ерөөсөө унтрахгүй гэл шатаал байх юм бол юу болох вэ? 땅이 다 녹아내리는 겁니다. Тэгээ газар бол бүр ингээд хайлаад доошоо ингээд суун. 그리고 11절에 매와 고슴도치가 그 땅을 차지하고 부엉이와 까마귀가 거기에 살며 여호와께서 혼란의 줄과 공허의 줄을 그 위에 펴실 것이다 말씀하셨습니다. За 11 дээр ишлэлээр нь тэнд Бигбатар зараа нутаглан уйл хэрэг үүрлэнэ. Тэр Идомын дээгүүр эзгүрлийн шугам хоосорлын хүндрүүлэгч татнаа. 사람은 살지 못해요. Ерөөсөө хүн амьдрахыг аргагүй болно. 혼란의 줄, 공허의 추가 있습니다. Тэнд болохоор хоосорлын эзгүрлийн шугам хоосорлын хүндрүүлэгч байх болно. 질서가 없고 아무 유익이 없는 장소로 변한다는 거예요. Өөрөлдвөл ямар ч юу эмх замбраа байхгүй, жилсөөгөөгүй. 질서가 없고 아무 유익이 없다. Тэгээд ямар ч эмх замбраа байхгүй, бас ямар ч ашиг тусгүй тийм газар болно. 아무리 열심히 일하고 수고를 많이 해도 아무 유익이 없을 수 있습니다. Хичнээн их хичээл зүтгэл гаргаж хичнээн их хөдөлмөрлөлөөч гэсэн ямар ч ашиг тус хүртэж чадахгүй. 1년 내내 쉬지 않고 일하고 부지런히 일하고 수고를 많이 했는데 연말에 가서 계산을 해보니까 남는 게 없네요. Жилийн турш зовж зүудэрч хөдөлмөрлөж хөлс гойжуулан зүтгэсэн байтал яг нэг ургац хураах цаг болсон чинь өөрт нь үлдэж байгаа ашиг ерөөсөө байхгүй. 아무 보람이 없는 거죠. Тэгэхээр ямар ч тийм одоо ажил хийсэн утга ажил хийж хөдөлмөрлсөн маань утгагүй болж байгаа. 하나님이 도와주시지 않으면 아무 보람을 느낄 수 없습니다. Тэгэхээр бурхан л үнэхээр туслахгүй бол бид нэр юунаас ч тийм утга учирыг олж чадахгүй болж мэднэ. 전에는 거기가 견고하고 유명한 왕이 다스리고 있었는데 지금은 그렇지 못하다는 거죠. Урд нь болохоор тэнд тэр эзэнт гүрэн оршиж байсан эзэн хаадууд тэнд захирч байсан. Гэтэл тэр бүхэн байхгүй болсон байна. 12절에 보니까 그곳에는 왕국이라고 부를 사람이 아무도 없으며 모든 지도자들도 없을 것이다 그랬습니다. 12 дээр харах юм бол Идомын язгууртуудын дотроос хаан гэж дуудагдах хүнгүй болж ноёдонд бүгдээрээ юу ч биш болно гэсэн. 13절에는 가시나무가 요새들 가운데서 자라고 엉겅퀴와 가시덤불은 견고한 성들이 있던 자리에서 자랄 것이며 이리의 굴과 타조의 집이 그곳에 있을 것이다 말씀하셨습니다. 13 бэхлэгдсэн цамхгууд ба хотуудынхан дотор сундуу бут өргөс талхай ургаж цөөр чанын орогнох газар тэмээ хэрүүллийн нутаг болно. 여기 사람이 살 수 없어요. 이제 더 이상 사람이 살 수 없습니다. Энд бол одоо цаашдаа хүн ерөөсөө амьдрч чадахгүй, амьдрахаа эцэхгүй болно гэсэн. 기쁨이 없습니다. Ямар ч баяр хөөр байхгүй, 아이들의 소리가 들리지 않죠. хүүхдүүдийн дуу хоолойч сонсогдохгүй. 하나님이 함께 하시면 그곳이 초막이라도 행복한 곳이 될 수 있습니다. Тэгээ бурхан харин хамт байх юм бол тэр газар нь өсөө овоохоо байсан ч гэсэн тэр мөнхийн үлс болж Тэнгэрийн хаанчлал болж чаднаа. 욕심을 버리셔야 돼요.
Тэгэхээр шунлаа хаях хэрэгтэй. 하나님이 주시면 우리가 받을 수 있습니다. Тэгэхээр бурхан өгөх юм бол бид нар авч болно. 욕심을 내서 얻어지는 게 아니라 그러셨어요. Тэгээ шунлаа гэж шунлаар олж авдаг зүйл байхгүй. 교회도 마찬가지입니다. Чуулганч гэсэн адилхан. 하나님의 뜻대로 교회를 잘 인도하셔야 됩니다. Бурхны хүсэл тааллын дагуу чуулганаа сайн удирдах явах хэрэгтэй. 인본주의적인 방법을 사용하게 되면 고생은 고생은 고생대로 하고 하나님이 도와주지 않으세요. Харин одоо хүмүүнлэг талаас харж чуулганыг удирдах юм бол өөртөө л зовно гэхээс ш ямар ч ашиг тусгүй байж мэднэ. 하나님의 일을 해도 기쁨이 하나도 없을 수 있어요. Тэгээд яг тийм маягаар удирдаад үйлчлээд явах юм бол ерөөсөө бурхны ажлыг хийж байгаа хэрнээ ерөөс тэндээс баяр баясгалан авч чадахгүй байж мэднэ. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 내가 하나님의 일을 하는데 기쁨이 하나도 없다. 그건 참 이상한 일입니다. Тэгэд та нар бодоод үзээрэй. Бурхны ажлыг хийж байгаа хэрнээ надад ямар ч баяр баясгалан алгаа. Энэ бол үнэхээр гайхалтай хэрэг биш гэж үү? Гайхширхаар хэрэг биш гэж үү? 하나님의 일을 하면 하나님이 큰 기쁨을 주시거든요. Уул нь бол бурхны ажлыг хийхээр бурхан маш их баяр хөөргийг өгдөг. 나는 하나님의 일을 해도 기쁨이 없다. Гэтэл бурхны ажлыг хийж байгаа ч гэсэн надад ямар ч баяр баясгалан алгаа. 그 왜 그럴까요? Тэр нь яагаад тэгж байгаа юм бол? 그 뭔가 문제가 있는 겁니다. Нэг асуудал байна. 14절에 들짐승이 여우들과 만나고 수렴소가 서로를 부를 것이며 올빼미들이 거기서 쉴 곳을 찾을 것이다. 그랬습니다. 14-дөр тэнцвэрлийн араатнууд зэрлэг нохоттой таарлаж годрон бөгч мөн ижлээ дуудан орилно. Тиймээ шөнийн мангас тэнд сууршиж амрах газар олно. 15절에 부엉이가 거기에 둥지를 틀어서 알을 낳고 알을 까서 새끼들을 자기 그늘에 모을 것이며 거기에 솔개들도 모여 각기 자기 짝과 함께 있을 것이다. 말씀하셨습니다. Мөн 15-дөр нь тэнд сум могой үрээ засаж өндгөө хэвтэн дарж тэднийг нүмерн дороо цуглуулна. Тиймээ тас төрөл төрлөөрөө цуглана. 사람들은 거기 살지 못해요. Энд бол хүн ерөөсөө амьдрахын арга байхгүй. 하나님께서 그 땅을 저주하신 거죠. Өөрөөр хэлбэл бурхан тэр газар нутгийг хараасан хэрэг. 16절에 여호와의 책을 구하여 읽어보아라. 이것들 가운데 하나도 빠진 것이 없고 그의 짝이 없는 짐승도 없을 것이니 여호와의 입이 명령하셨고 그분의 영이 그들을 모으셨기 때문이다. 그러셨어요? 16 дээр эзний номоос олоод уншихтун тэдгээр амьтны нэг нь ч алга болохгүй, нэг нь ч ижлээ алдахгүй. Учир нь түүний ам айлдаж сүнс нь тэднийг цуглуулсан юм аа. 여호와의 책을 구해서 읽어보라고 말씀하셨습니다. Эзний номоос олж уншаа гэсэн байна. 그 책은 무슨 책일까요? Тэр ном нь ямар ном юм бол? 예, 가깝게는 지금 이사야가 말하는 이 이사야서를 의미합니다. Хамгийн ойрхон утгаар нь бол одоо бидний судалж байгаа Исая номыг хэлж байгаа. 그리고 넓은 의미로는 신구약 성경 전체를 말합니다. Өргөн утгаар нь бол одоо Библийг
бүхэлд нь буюу шинэ гэрээ, хуучин гэрээний номуудыг бүхэлд нь хэлж байгаа. 이 하나님의 말씀은 빠진 것이 하나도 없다. Энэ Бурхны үгээс дутагдах дутагдж гээгдсэн зүйл юу ч байхгүй. 성경의 완전 그 무결을 말하면 완전한 하나님의 말씀을 의미하는 거예요. Тэгэхээр энэ амьтны нэрч гэсэн тэндээс одоо алга болохгүй. Тэр ижлэн ч гэсэн алдахгүй. Нэг нь ч гэсэн ижлээ алдахгүй гэсэн юм тий. Тэгэхээр одоо тэр хэмжээгээр Бурхны ном болвол Бурхны үгс бол төгс юм гэдгийг илэрхийлж байна. 말씀의 충족성이라고도 말하는데요. Бурхны үгийн дүүрэн чанар гэж бас нэрлэдэг. 하나님 말씀은 부족한 것이 하나도 없다. Бурхны үгэнд бол дутуу зүйл юу ч байхгүй. 또 하나도 빠진 것이 없어요. Тэнд бол дутагдсан одоо эсвэл гээсэн дутаасан зүйл юу ч байхгүй. 우리가 구원을 받는데 필요한 모든 말씀이 거기 다 성경에 다 있어요. Орхигдуулсан зүйл юу ч байхгүй. Бид нарыг одоо авралыг олоход бол хэрэгтэй бүх зүйл энэ Бурхны үгэн дотор байдаг. 또 하나님 말씀은 다 짝이 있어요. За бас Бурхны үгэнд хэлснээр л бүгд ижилтэй. 여러분 성경 지금 우리가 배우면서 우리는 알 수 있지 않습니까? 하나님 말씀을 이사야서를 배우면서 계시록도 찾아보고 또 창세기도 찾아보고 다른 성경들 이렇게 찾아보잖아요. Ижилтэй гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр одоо ч гэсэн бид нар ингээд Библийг ингээд хуучин гэрээнээс одоо уншлаа гэхэд тэр хуучин гэрээтэй яг адилхан ижилхэн хос үг илчил номоос ч юм уу шин гэрээний аль нэг ном дээр заавал ингээд хамт өгүүлэгдсэн байдаг. Тийм учраас бид нар хуучин гэрээнээс нэг үзэл шин гэрээнээс ч гэсэн ишлэл уншаад ингээд явж байгаа. 여러분 성경 어디 성경 말씀을 딱 잡아서 들어 올리면 거기에 여러 구약 성경 창세기부터 요한계시록까지 여러 성경 말씀들이 쭉 거미줄처럼 이렇게 딸려 올라와야 돼요. Хэрвээ бид нар одоо зөөлж ярих юм бол энэ Библийн ишлэлээс нэгийг ингээд суглаад ингээд дээш нь өргөлөө гэхэд тэр ишлэлтэй холбоотой хуучин гэрээ болон шинэ гэрээний олон ишлэлүүд тэр ишлэлтэй яг л алзны шүлс шиг ингээд холбоотойгоор ингээд дагаад хамтдаа ингээд дээшээ гарч ирнэ, суулгадаад гарч ирнэ. 성경에 통달한 사람이 돼야 돼요. Тэгэхээр бид нар бол Библиэд бүр нэвтрхий хүмүүс болох хэрэгтэй. 거기에 성경의 역사적인 배경이 성경 속에 다 있어요. Одоо Библийн энэ ишлэлтэй холбоотой бүхий л тэр түүхэн нөхцөл байдал нь бол Библи дотроо өөрөө бүгд байж байгаа. 또 신령한 진리가 성경 속에 다 포함되어 있어요. Бас сүнслэг үннүүд бүгдээрээ Библийн ишлэлүүд дотор нуугдаж байдаг. 어떤 학자가 말한 어떤 책보다도 하나님이 직접 말씀하신 성경 말씀이 그 본문을 다 해석해주고 있어요. Ямар нэгэн эрдэмтэн судлаачийн бичсэн судалгаа юм уу эсвэл ямар нэгэн тайлбар ном бүтээлүүдээс илүү Бурхан өөрөө айлдсан үг нь бусад үгнүүдийнхээ тайлбар болж бүрэн чаддаг. 빠진 것이 하나도 없고 짝이 없는 것이 하나도 없다 그랬어요. Эндээс харахад амьтны нэгэн ч алга болохгүй, нэгэн ч ижлээ алдахгүй гэсэн. Тэгээ түүнтэй адилхан Бурхны ном эзний үгэнд ч гэсэн орхигдуулсан гээсэн зүйл нэгч байдаггүй. 17절에
여호와께서 그들을 위하여 제비 뽑으시고 땅을 나누어 주시고 그분의 손이 그들을 위하여 줄자로 그것을 나누셨으니 그들이 그 땅을 영원히 차지할 것이며 그곳에서 대대로 살 것이다 말씀하셨습니다. 67 тэр өөрөө тэдэнд шавга хаяж бутранд үүнийг тэдэнд хувааж өгсөн. Тиймээс тэд энэ газрыг мөнхөд эзэмшиж үеийн үед тэнд орших болно. 하나님께서 복수하시고 보복하시는 하나님이라고 말씀하셨습니다. За бурхныг дөрөв хэлсэн тийм ээ. Өшөө авдаг, хариуг нь өгдөг бурхан гэж. 거기에 유황과 불타는 역청을 보내가지고 다 불살한다고 말씀하셨어요. Тэгээ тэр газарт гал давирхай болон хүхрийг илгээж тэр газрыг хайлуулж хинч оршдоггүй хүн амьдрахын аргагүй эцгүй хээр тал болгоно гэсэн. 여러 종류의 새들과 여러 짐승들이 와서 거기에서 살 거라고 말씀하셨습니다. За тэгээд тэнд янз бүрийн тэр хээрийн аратан амьтад шувууд үүрлэх болно. 세상에 약한 사람들, 그 새들과 같은 짐승과 같은 사람들이 그곳에서 이제 살게 되는 거예요. Энэ амьтдар юу илэрхийлж байна гэхээр энэ дэлхийн одоос тэр сул дорой хүмүүс болон тэр адгуус аратан шиг шувууд шиг тийм хүмүүс тэр газрыг эзэмшиж суух болно. 그들에게 하나님 땅도 나누어 주시고 또 자로 재가지고 땅도 다 분배해 주신다고 말씀하셨습니다. Тэгээ тийм хүмүүст бурхан өөрөө тэр газрыг хуваарлж өгч тэнд оршин суулгах болно гэсэн. 자, 35장 하시자고요. За 35 дахь бүлэг. 광야가 소생하게 될 것이다 말씀하셨습니다. За эндээс харахад цөл хийгээд хагсмал газар баярлаж эзгүй талж сарнамит дэлгэрнэ. 1절에 보니까 광야와 메마른 땅이 기뻐하고 사막이 즐거워하며 백합화같이 피어난다 말씀하셨습니다. Цөл хийгээд хагсмал газар баярлан эзгүй талж баясан сарнамит дэлгэрнэ. Тал хээр нутаг эзгүй хоосон цөл сэргэх болно гэдээ тооцож байна. 광야가 있고요. 그 다음에 메마른 땅이 있고요. 그 다음에 사막이 있어요. За энд цөл гэж гарч байна, хагсмал газар гэж гарч байна, эзгүй тал гэж гарч байна. 이건 다 인간의 사람들의 심령 상태를 말하는 거예요. За энэ газарын энэ олон төрлүүд нь болохоор хүмүүсийн дотор байдаг тэр зүрх сэтгэлийнх нь байр байдлыг илэрхийлж байгаа. 광야와 사막은 같은 곳이 아니에요. За цөл болон говь гэдэг бол цөл болон хагсмал газар гэдэг бол адилхан ойлголт биш. 광야와 메마른 땅은 기뻐하게 되고 사막은 즐거워하게 된다 그랬었죠. За цөл хийгээд хагсмал газар баярлан эзгүй тал нь баясаж сарнаа мэдээлгэрнэ гэсэн. 거기에 백합화가 피어난다는 거예요. Тийм эзгүй тал газар сарнаа дэлгэрэх болно гэсэн байна. 몽골에도 백합화 피죠. 뭐 인간이 그냥 뭐 이렇게 재배한 그 Монголд ч гэсэн сарнааг мэднэ тийм ээ. 백합화 향기가 대단합니다. сарнаа 그러니까 여기 몽골 성경에는 백합이 아니라 네. 장미로 되어 있어요. 장미도 있어요. 우리 몽골 성경 참 할 일이 많네요. 네. 그 원문이 백합이에요, 백합. 네. Солонгос Библиэлд болохоор сарнаа биш, саран гэж байгаа юм шүү. 네. 원문이 백합이에요. 우리 한국 성경이 문제가 아니라
예전에도 한국 성경에 장미로 번역했는지 모르겠어요. 근데 이거 이제 원문에 충실하게 번역을 하면은 백합입니다. За тий сарнаа биш сараан цэцэг. 네. 백합은 향기가 대단합니다. Тэгээ сараан цэцэг бол маш аялан үнэртэй. 광야, 메마른 땅, 사막은 좀 얼마나 힘든 곳입니까? Тэгэхээр цөл энэ хагасмал газар эзгүй тал гэдэг амьдрахад ямар хэцүү газрууд байдаг лээ дээ. 하나님을 모르는 사람들의 마음이 다 이와 같아요. Тэгээ бурхныг мэдтгүү хүмүүсийн зүрх сэтгэл яг л ийм байдаг. 뭐 맛있는 음식을 먹고 좀 좋은 옷을 입고 좋은 집에서 살 수는 있지만 이 마음, 심령 상태는 다 괴로운 거예요, 힘든 거예요. Гаднаас нь харахад бол гоё сайхан хувцас өмсөөд тансаг сайхан ор таршид амьдраад гоё одоо амттан хоол идээд амьдарч иж болно л доо. Гэхдээ тэдний доторх зүрх сэтгэл нь яг л ийм цөл хагасвал газар эзгүй тал шиг байдаг. 그런데 그곳에 하나님이 은혜를 베풀어 주시고 예수 믿으면 어떻게 되는 거예요? Харин бурхан тийм газарт тийм одоо зүрх сэтгэлд нэгүслээ үзүүлээд аврах юм бол юу болох вэ? 하나님이 거기에 큰 기쁨과 즐거움을 허락해 주세요. Бурхан тийм газарт асар их баяр баясгалан зөвшөөрдөг. 예수 그리스도를 통한 생명운동, 영적 구원운동이 막 일어나는 거예요. Тэгэх юм бол Есүс Христээр дамжуулан тийм газарт одоо амийн ажил авралын ажил хийгддэг. 여러분, 우리 교회 성도들이 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받으면 어떻게 될까요? Манай чуулганы одоо бидний үйлчилдэг чуулганы итгэгчид бурханд итгээд бурхны нэгүслийг эвэлийг авах юм бол энд юу болох вэ? 은혜 받으셨습니까? 오늘 말씀에 은혜 받으셨어요? 이런 거 물어볼 필요 없어요. Тэдрээс та өнөөдөр ивэл авч чадсан уу? Сургаалаас, номлолоос ивэл авсан уу гэж асуух хэрэг байхгүй. 또 입으로 목사님 말씀에 은혜 받았습니다. 인사할 수도 있습니다. Яг бид нэр итгэгчид цуглааны дараа пастор өнөөдрийн сургаалаас маш их ивэл авсан шүү гэж одоо амаараа үгээрээ илэрхийлж хэлж болох юм л да. 그런 말 듣는 거 좋아하지 마십시오. Гэхдээ та нар тийм үг сонсоход битгий одоо итгэж их дурлаарай. Тийм үг сонсох гэж битгий дурлаарай. 그런 말 하지 않아도 다 알 수 있는 방법이 있어요. Тийм үг заавал одоо тэр итгэжтэй амаар сонсохгүй байлаа ч гэсэн ивэл авч үгүй гэдгийг мэдэх арга байдаг. 교인들이 이렇게 주일날 말씀에 은혜 받고 다 은혜 받으면 집에 가려고 잘 안 해요. Яаж битгийг бол итгэгчид одоо эзний өдөр ивэл авах юм бол тэд нар гэрлүүгээ ерөөсөө яардаггүй. 교인들이 예배 다 끝나고도 교회에 이렇게 남아 있어요. Цуглаан дуусчаад, бүргэл дуусчаад байхад л гэрлүүгээ явах гэж яарахгүй цуглаан дээрээ байгаа л байдаг. 교회에 남아서 기도하고 가는 성도들도 있고 또 교인들끼리 서로 즐겁게 대화도 나누고 집에 잘 가려고 안 해요. Зарим нь цуглаанд үлдээд ингээд залбирчлах юм, зарим нь болохоор хоорондоо нөхөрлүүд ингээд ярилцах гэх мэтчлэн ер нь гэрлүүгээ явах гэж ерөөсөө яарахаа болж байна. 근데 반대로 은혜 받지 못하면 어떻게 될까요? Харин эсэргээрээ ерөөсөө ивэл авч чадахгүй бол яах вэ? 예배 딱 끝나자마자 싹 빠져나가는 거예요.
Цуглаан дуусваагүй юу зүгээр humгүй гараал алга болно. 뒤도 돌아보지 않고 다 집에 가요. Ерөөсөө харагдах юм байхгүй юу эргэж харахгүйгээр шууд гэрлүүгээ арилж өг. 여러분은 어떻습니까? Та нарын хувьд ямар вэ? 하나님께서 은혜 주시고 기쁨을 주시면 거기에 오랫동안 있고 싶어 하는 마음이 생겨요. Тэрээ бурхан ивэл нэгүслээ хүртээж баяр баясгалангаар дөрөж өгөх юм бол тэндээ удаан байгаад байхыг хүсдэг. 2절에 보니까 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 샤론의 위엄을 얻을 것이니 그들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 위엄을 볼 것이다 말씀하셨습니다. 20 дугаар эшлэл цэцэглэн дэлгэрээд цэнгэн баясаж уухалнаа. Ливаны алдар Кармел ба Шароны цог жавхлан түүнд сойрхогдно. Тэд эзний алдар бурхны манд сүр жавхлан харнаа. 레바논은 저 북쪽 땅이고요. За Ливан гэдэг нь болохоор хойд зүгт байдаг. 이 갈멜과 샤론은 이 남쪽 유다 땅 아주 비옥한 곳입니다. За Кармел болон Шарон гэдэг нь болохоор өмнө зүгт буюу Юдагийн оршиж байсан тэр үржил шимтэй газар гэлж байгаа. 네. 이스라엘 전체적으로 이스라엘의 모든 백성들이 하나님의 은혜를 받고 하나님의 영광을 보게 되는 거예요. Тэгэхээр энэ Ливанаас ахуулаад Кармел, Шарон гэдэг ингээд дурдсан нь бол тэр хойд зүгээс ахуулаад өмнө зүг хүртлээ Юда тэр чигтээ бурхны ивэл нэгүслийг хүртэж түүний цог жавхлан харах болно гэсэн юм. 우리 교회에 나오는 사람은 바로 광야, 메마른 땅, 사막과 같은 사람들이 우리 예배당에 오는 거예요. Тэгэхээр энэ чуусанд ирж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө цөл хагсмал газар эзгүй тал мэд болчихсон хүмүүс чуулганд ирдэг. 우리 교회 오는 우리 성도들이 다 광야 아니면 메마른 땅 아니면 사막이라고요. Чуулганд ирдэг итгэгчид маань ямар хүмүүс ирж байгаа вэ гэхээр нэг бол цөл, нэг бол хагсмал газар, нэг бол эзгүй тал шиг болчихсон хүмүүс ирдэг. 만약 우리가 그들에게 하나님의 은혜를 전달해 주지 못하게 되면 어떻게 되는 겁니까? Тэгвэл тийм хүмүүст бид нэр бурхны нэгүслийг ингээд дамжуулж өгч чадахгүй бол тэр хүмүүс яах вэ? Юу болох вэ? 그 사람은 계속 광야와 같은 상태, 메마른 땅 그대로, 사막과 같은 상태로 그대로 있는 거예요. Тэгвэл тэр хүмүүс яг л тэр урдын байсан шигээ цөл шигээ хагсмал газар шиг эзгүй тал шиг л байсаар ах болно. 누구 때문에 그런 거죠? Эхнээс болоод ийм болоод ийм байгаад байгаа лээ. 저와 여러분들 때문에 그렇게 되는 겁니다. Та биднээс болоод тэд нэр тийм байдалтай байгаад байгаа. 책임을 져야죠. Бид нар хариуцлагаа хүлээх ёстой. 악하고 게으른 종아, Бузар муу залхуу боолоо. 아니 하나님 백성들에게 그 광야와 같고 메마른 땅과 같고 사막과 같은 사람들에게 그 하나님의 은혜의 단비를 내려줘야 되잖아요. Тэр бурхны ард түмэн буюу тэр зүрх сэтгэл нь тэгж цөл шиг хагсмал газар шиг эзгүй тал шиг болчихсон байгаа тэр бурхны ард түмэнд тэр бурхны ивэл нэгүслийн хор бороо бид нар оруулж өгөх хэрэгтэй үстэй. 백합화가 피어나고 기쁨과 즐거움이 넘치는 곳으로 만들어 줘야 되잖아요. Нэг тэгж бурхны иväлийн хор бороог оруулж асааруулж тэгээд тэр сарнаа мэд дэлгэрүүлж тэгээд баяр баясгалан хайр ивэлээр дүүргэж
өгөх ёстой биз дээ. 만약 그렇지 못하다 그러면 우리는 하나님 앞에 깊이 회개해야 됩니다. Хэрвээ тэгж чадахгүй байгаа бол бид нэр Бурхны өмнө гүнзгий гэмших хэрэгтэй шүү. 3절에 너희는 약한 손을 강하게 하고 떨리는 무릎을 굳세게 하며 마음에 걱정하는 자들에게 말하기를 강하여라, 두려워하지 마라. 그렇게 말해줘야 된다는 거예요. Тэгээ цааш нь шимэр сэлцэн гарыг тэхрүүлэх тун салгалсан өвдгийг бэхжүүлэх тун холцохор зүрхтнүүдэд хүчтэй бай бүү ай гэж хэлэх ёстой юм аа. 이거 누가 이렇게 해줘야 됩니까? Энэ бүхнийг хэн хийж өгөх ёстой? Хэн хийх ёстой юм бэ? 하나님의 종들이, 하나님 Бурхны 종들이 зар. 해야 될 일이에요. Энэ бол Бурхны зарцсан нарын хийх ёстой ажил юм. 죄로 인해서 다 약해져 있잖아요. Гим нүглээс болоод бүгд сүлдэж доройтсон байгаа. 무릎이 뭐 흔들흔들하고 언제 넘어질지 모릅니다. Тэгээ өвдөг нь бүр салгаллаад хизээ өсөхрөө дундахыг хинч мэдэхгүй. 마음에 걱정 근심이 가득하죠. Зүрх сэтгэл нь ч гэсэн бөөн санаа зовлолоор дүүрэн. 히브리 12장 12절에서는 뭐라고 말씀하셨습니까? Еврей намын 12-ийн 히브리 12. 12장 12절 Еврей 12-ийн 12 дээр 그러므로 너희는 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 곧은 길을 만들어 저는 다리로 어긋나지 않게 하고 고침을 받게 하여라. 그러셨죠? Еврей 12-ийн 12 13 дээр ийм цэлцэн гар салгалсан өвдгөө тийхрүүлэх тун доголн нь замаасаа хазаахгүй харин эдгээгдэхийн тулд хөлдөө зориулж шулуун жим тавиа. 피곤한 손, 연약한 무릎을 가진 사람들. Сүлцэн гартай салгалсан өвдөгтэй хүмүүс 이렇게 세워줘야죠. тийм хүмүүсийг босгож тэнхрүүлж өгөх хэрэгтэй гэсэн. 또 너희 발을 위해서 곧은 길을 만들으라는 거예요. 곧은 길. Бас өөрийнхөө хөлд зориулж шулуун жимийг тавиа гэсэн байна. 바른 진리를 가르쳐 줘야 돼요. Зөв үннийг зааж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. 저는 다리로 어긋나지 않고 곧장 이 길로 가면 된다. 이대로 하면 된다. 저는 다리로 어긋나지 않게, 벗어나지 않게 잘 가르쳐 줘야죠. Тэгээ доглон хүнч гэсэн замаасаа хазаахгүйгээр тэр шулуун зөв замыг тавьж өгөх ёстой. 걱정하는 사람들에겐 두려워하지 말라 그래야죠. 걱정하지 말라고, 두려워하지 말라고. 하나님이 함께 해주신다, 도와주신다 알려줘야죠. Хулцгар зүрхтнүүдэд өөрөөр хэлбэл тэгээ зовж шаналж байгаа санаа зовж байгаа хүмүүст хүчтэй бай бүү ай бурхан хамт байгаа гэж хэлж зэрэгжүүл. 강하여라, 두려워하지 마라. 너희 하나님께서 오셔서 보복하시며 갚아주시며 너희를 구원하실 것이다 라고 말해주라는 거예요. Тэдэнд хандаж хүчтэй бай бүү ай бурхан чинь альсгүй бурханы ханзагнал хариу авалт альсгүй тэр ирж та нарыг аварнаа гэж хэлээрээ. 하나님은 보복하시고 갚아주시고 너희를 구원해 주신다. Бурхан чинь ирж альсгүй бурхан өшөөгийн чинь авч хариуг чинь өгч та нарыг аврах болно. 5절에 그때 보지 못하는 자들의 눈이 뜨이고 듣지 못하는 사람들의 귀가 열릴 것이고 저는 사람이 사슴처럼 뛰고 말 못하는 사람의 혀가 기뻐 노래하게 될 것이다 말씀하셨습니다. Цааш нь 6 дээр
биш 5 дээр тэгэхэд хараагүй хүний нүд нэгдэж сонсголгүй хүний чих онгойно. Тэр үед доглон хүн буг мэтдүүлж хэлгүй нь баяртайгаар хашгирнаа. 그때는 언젠가요? Тэгэхэд гэдэг нь хизээг хэлж байгаа юм лөө. 하나님이 은혜 주시는 때네요. Бурхны ивэлээ үзүүлэх үед. 이 말씀은 이제 이사야 49장에 가면 또 나와요. За энэ нэшлэл Исая 49-р бүлгээр бас гардаг. 이사야 49장 8절부터 12절이거든요. 42 доор 40 9장 49-ийн 8절부터 12절. 8-аас 12 дээр гарч байгаа. 지금이 은혜의 때고 구원의 날이다. 그러셨어요. Тааламжтай цагт би чамд хариулж, авралын өдөр би чамд тусалсан. 그때는 보지 못하는 자들의 눈이 떠진다는 거예요. За тэгээд тэгэхэд харж чадахгүй хүмүүсийн нүд харж чаддгүй байсан хүмүүсийн нүд нэгдэх болно. 보지 못한다고 하는 것은 그 소경인데요. 소경. 앞을 못 보는 사람을 몽골 말로 뭐라 그러는가요? Харлган сохор. 아유, 그건 어렵네요. 네. За тэгээ харж чадаа хараагүй хүн гэхээр ч одоо харлган юм уу эсвэл сохор хүн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 그런데 앞을 못 보는 게 문제가 아니라 이 하나님을 발견하지 못한 사람, 그 눈, 영적 소경을 말하는 겁니다. Гэтэ энэ болохоор яг бахуудын дээр одоо хараагүй тийм одоо хүнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр хүнийг хэлж байгаа гэхээсээ илүү Бурхныг олж хардаггүй тийм сүнсний сохрыг хэлж байгаа. 하나님께서 하시는 일을 보면서도 깨닫지 못하는 눈. 네, Бурхны одоо тэр нөгөө хийсэн ажлыг ингээд харж байгаа ч гэсэн тэр Бурхан хийж байгаа Бурхны ажил гэж ойлгож ухаарч чаддгүй харлахын байдлыг. 영적 소경이죠. 영적 소경. Тэр сүнсний сохор, сүнсний харлахын байдал гэсэн. 또 듣지 못하는 사람의 귀가 있어요. Бас сонсголгүй хүний чих онгоно гэсэн. 하나님 말씀을 말해줘도 깨닫지를 못해요. Бурхны үгийг ярьж хэлж зааж өгөөд байхад ч гэсэн ойлгож ухаардаггүй хүнийг хэлж байгаа. 귀는 달려 있는데 하나님 말씀을 듣지 못하는 거예요. Чихтэй хэрнээ. Чих нь байгаад байгаа хэрнээ Бурхны үгийг ерөөсөө ингээ хүлээж авч сонсдоггүй. 귀가 다 달려 있지 않습니까, 여러분? Та нар ч гэсэн бүгдээрээ чихтэй, тийм үү? 개도 귀가 달려 있고, 양도 귀가 달려 있고, 말도 귀가 달려 있고, 다 귀가 달려 있잖아요. Тэр чи тэгвэл одоо амьтад тий нохоо ч гэсэн юутай чихтэй, хонч гэсэн чихтэй, адуу малч гэсэн чихтэй. 양들이 하나님의 음성을 들을 수 있나요? Тэр хоньнууд Бурхны дуу хоолойг сонсч чадах уу? 말들이 하나님의 음성을 듣고 있다. Эсвэл бол морь адуу Бурхны дуу хоолойг сонсож байна. 그건 불가능한 일이죠. 그건 절대 있을 수 없는 일이에요. Энэ л огт байж болохгүй боломжгүй зүйл. 영이 있어야만 하나님의 음성을 들을 수가 있어요. Сүнстэй байж гэмээр Бурхны дуу хоолойг сонсч чадна. 죽은 영이 산 영이 되어야만 하나님의 음성을 들을 수가 있어요. Өхмөл сүнс амьд сүнс болж байж л Бурхны дуу хоолойг сонсож чадна. 하나님 말씀을 아무리 들어도 깨닫지 못하는 사람이 있어요. Бурхны дуу хоолойг хичнээн сонссон ч гэсэн ерөөсөө ухаарч ойлгодгүй хүн байдаг. 귀가 열린다는 거예요. Тийм хүмүүсийн чих нь онгоно гэж. 하나님의 음성이 들려요. Бурхны дуу хоолой сонсогдож эхэлнэ. 큰 은혜를 받죠.
асар их ивэлийг авах болно. 하나님이 하시는 일이 깨달아져요. 눈에 보여요. Бурхны хийж байгаа ажлыг ойлгож ухаарч эхлэн нүдэнд нь харагдаж эхлэн 또 6절에는 저는 사람이 있어요. 영적 절름발이에요. за бас 6 дээр нь доглон хүн гэж гарч байна. Тэгээ энэ хүн ч гэсэн мөн сүнсний хувьд доглон гэсэн үг. 절름발이는 뭔가요? Доглон гэдэг чинь юу юм бэ? 하나는 바로 하는데 하나는 잘 못해요. Нэгийг зөв хийгээд нөгөөг нь буруу хийдэг. 이거는 순종하는데 이건 순종을 못해요. За энэ одоо зүйл дээр нь болохоор дуулууртай байж чаддаг, өөр нэг зүйл дээр болохоор дуулууртай байж чаддгүй. 신앙적으로 쩔뚝쩔뚝거리는 거예요. 뒤뚱뒤뚱하는 거예요. Тэгээ сүнсний хувьд яг ингээд тэгшгэн шулуун явчих чаддгүй. Одоо яг л доглон хүн шиг ингээд алдаг оног орон гарan байдаг гэсэн үг. 우리는 다 절름발이 같은 사람들입니다. Тэгээ бид нар ерөөсөө хэнийг гэж хэлдэггүй бүгдээрээ л яг доглон юм шиг хүмүүсээ. 뭐 이거 하나는 아주 하나님 앞에 바로 하려고 애를 쓰고 잘해요. Яагаад гэвэл нэг зүйл дээр болохоор нэг зүйлийг яг үнэхээр одоо бурханд дуулууртаагаар маш сайн хийдэг. 근데 이거는 또 너무 약하고 너무 부족한 거예요. Тэгснээ өөр нэг тал дээр болохоор ерөөсөө маш дутуу дулмаг сул дорой болчихдог. 근데 이제는 그 저는 사람이 사슴처럼 잘 달려간다는 거예요. Гэтэл энд болохоор одоо тийм доглон хүн хүртэл бүх мэд дүүлэх болно гэж. 언제냐 그때가. Тэгтээ хизээ 하나님이 은혜 주시는 때가 반드시 온다. Бурхны тэгэж ингэж нэгүсээ ивэлээ хүртэх цаг заавал ирэх болно. 말을 제대로 못하는 사람이 혀가 풀려가지고요. Хэлэхгүй нь 기뻐 노래한다는 거예요. хэлэхгүй ярьж чаддаггүй хүн хэлд орж баяртайгаар хашгирах болно. 우리가 다 말 잘 못하는 사람들입니다. Бид нар бол бүгдээрээ л одоо хэл яриа муутай хүмүүс. 하나님의 말씀을 잘 증거해야 되는데 제대로 하나님의 말씀을 잘 증거하지 못하는 그런 사람들이잖아요. Яагаад хэл яриа муутай гэж байгаа вэ гэхээр Бурхны үгийг бид нар зөв зааж сургах ёстой. Гэтэл бид нар тэр болгон тэгж чаддгүй. 자, 이제 광야에 샘물이 솟아오르고 사막에 시냇물이 흐르고 뜨거운 사막에 시원한 못이 만들어지고 마른 땅에 샘이 솟아나고 За тэгээд цааш нь цөлөөс ус гарч эзгүй талд урснаа. Улаатмал шороонд цөөрөм ундаасан газар нь усан болог болно. 예수 그리스도 안에서 생명의 역사가 일어나는 거예요. Есүс Христийн дотор тэр амийн ажлууд хийгдэж эхлэх болно. 다 살아나는 겁니다. Тэгээд бүх зүйл одоо сэргэж амьлах болно. 저와 여러분들 또 우리 교회가 이렇게 변하기를 바랍니다. Та бид нарын үйлчилж байгаа чуулган яг ингэж өөрчлөгдөөсэй гэж хүсэж байна. 그래서 우리 교회 들어오면 다 살아나는 거예요. Тэгээ хүмүүс манай чуулганд орж ирэхээрээ бүгд ингээд амьлаад сэргээд ирдэг. 광야와 같은 사람도 변하고 메마른 땅 같은 사람도 변하고 사막과 같은 사람도 다 살기 좋은 곳으로 변하는 거예요, 이제. Тэгээ манай чуулганд орж ирсэн тэр цүл шиг болчихсон эзгүй тал улаатмал шороо шиг болчихсон байсан тэр хүмүүс манай чуулганд ирээд ингэж сэргдэг, амьлдаг байх болно. 그건 우리가 잘나서 되는 게 아닙니다. Гэхдээ энэ үхэн бол бид нар мундагта ийм болж байгаа юм шээ. 하나님의 은혜 역사가 함께 할 때 그 일이 이루어지는 거예요.
Бурхны нэгүслийн ажил бидэнтэй хамт байх үед энэ бүхэн болно. 일 절부터 있는 말씀은 다음 시간에 해야 될 것 같습니다. За 8 дахь ишлээс цааш болохоор дараагийн хичээл дээрээ үргэлжлүүлье. 예, 좀 중요하기 때문에 다음에 하시자고요. Тэгвэл маш чухал агуулга эхэлж байгаа учраас дараагийн хичээл дээрээ. 네, 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. За залбирая. 걸어가시고 살아계신 하나님 아버지, 저희는 다 광야와 같고 메마른 땅과 같고 사막과 같은 사람들입니다. Харин бөгөөд амьд оршигч бурхан минь ээ, бид нар бол бүгдээрээ цэл шиг хагсан газар шиг эцгөө хоосон тал мэд болсон хүмүүсээ. 하나님의 은혜가 아니면 도저히 아무것도 할 수 없는 사람들입니다. Бурхан таны ивэл нэгүслэл байхгүй бол бид нар юу ч хийж чадахгүй тийм хүмүүсээ. 하나님께서 귀한 은혜를 저희들에게 내려주셔서 이 일을 잘 감당하는 생명의 역사가 나타나는 저희가 다 되게 해주시옵소서. Бурхан та өөрийнхөө эрхэм нандин нэгүслээ бидэнд буулгаж өгч таны энэ эрхэм чухал ажлыг хийж чаддаг тийм хүмүүс болгож өгөөч. 저희가 어디에 있든지 하나님께서 항상 지켜주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хааж ирсэн гэсэн Бурхантаа хамгаалж өгөөрэй. Есүс Христосийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. 아멘. 수고하셨습니다. 아, 목사님. 네, 아유, 고생하셨습니다. 네, 동화 사모님. 네, 감사합니다. 다 За, 건강하세요. 네, бүгд баярлалаа. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다.